kugoreka kare ukuzaha mirimo yabo utiriho nabo abarukurigaha mirimo ishaha zagenzire bayiriko kwatwaho aba bakifesi ukweyongera ukubanyangaraza aho bwahati abantu benji bariyo nibajanja bobuta wabashyikibweho bakifesi aba amakuru ngoreka ngo bakifesi aba betwara nk'abana bahanguto ningashi abakweterera za motoka utiriho nabo abarukweyeta bavugi ba buda na bwanyuma umuntu akija bamukwata bamutera utiriho no kumwibaho ibintu byona ibyarukubine shaka bitama uri umunyamakuru kandi urukora program yo mukasheshe Great African Radio yashobora ikibakifesi bamukozere ikiro mu Kisenyi hakwa muzamiro geto mbageta kabakanjagara nashanga ho mukaza ari kurwo mbasi barukuza kumuyiba abashuma kuba bene baza kumuyiba bamumbashuma mbareba hako ninkira kubareba haho by face nimba manyane bakira kuba bari yaho hako bibiri abantu binjaho antere nduru ndi mu murekure ki umukazi kunatire nduru kure kuri umukazi nangwa enduru yanje kayamba umukazi bamurekura ko bakaba bamunigire barukuza kumuyiba hesemo bamurekura hati nyuntambara ngumeza mu kacibanda ni hihi kuna ikiraci banda bashuma bakija bari mukaga baturumba ngo abwenje ntubaremesa kukoremera mo yabo muri ngo gumwe Onesimus n'uwamanya w'imyaka 38 kandi uri umuturage wa Kakoba Division mu Rembo Rwambara yabanagamba ho na Sky TV yashobora kuyagwira mu bakifesi aba arukurigaho ishomero rya Alliance aho mu Rembo Rwambara ngo konkatsa kahire akabasa kurwana nabo ku muhanda nagwa umbanta buntaramanyire babeni bakabantu kabatanu bakwata batera kabine miteyimwa binemsyo binenkoni batana kabantera bacumita musyo aho kureba habazira kancumita musyo gwata nko munda so nico bahabazirira bantera entemiyeri isher nore kuri kutukora munongeri baneri insasa kimwe munonga nishasha ugu yashobora ngo n'ubuyabasi kurwana n'abina zaba akabasa kutunga ubuta umbeceka by'cyama undijo muntu warebere akabi akari mu bakifesi abari mu Rembo Rwambara rwahati Michael Karukarunji umweshongozi nawe yashobora kubakifesi aba akabashanga hehi na Central Police Station aha mu Rembo Rwambara ngo konka no kwicyo bwirobu amagaraje gakaterere kaza kureba nareba abantu babiri baruga side edge nabandi babiri baruga side edge and somebody from the right side yagerati owe chivuru taramazire y'ikigambo mwantere chikondeki factor bazoru ninshasha na mweno ati batanukiraho kuntera bantere bikonde minwejo na bakagitera yashatanyaguruka batagure mpare yanje bagijura nasigara njwire boxer bayihamesimu na wallet so wallet n'ubutirabe kirikitiyo abantu aba abatungire ubutabutari bumwe na bumwe ugurga haro bakifesi aba bagira ngo polisi defire yo kubahwera utiriho no kucondoza beitamwe no kurwanisa umuzogo mu Rembo. Disappointed by Uganda police and I have a bad feeling that someone akwasa kwemera hihi na police na baine confidence kwasa kwenda kwitira umuntu hihi na police na ine confidence twitu yagambaho na Assistant Superintendent of Police Aren Namara uri mdumizi wa polisi Murumbara City South kandogu yahamya ko bakifesi bakwatsira hanze na heguru mu Rembo Rwambara ati nuko kwihanangiriza abantu bo Rembo ukwatanisa na polisi kurebe kangu barwanisa abinaza ekurakurine yes ebire site kwe kubasita abantu beyongera na criminality ekoraki yongera konka abantu bitu nimbeshenjeriza nyaburimo security reketandike niwe omuntu waburijo otakarebire nanko otakarebire na amaro otakarebire DPS otakarebire chairman RC1 iwe wayerindota tinjira polisi ya basipaka ukangana agira utibine cyo banyambere kuba ni kubuzabuzo karango na amaro tiyanyamba oyu nebugabe kuza aha region
aha kushitama regional police commander okamugambira konka nimpamya ngu tokubasa kurengo wanamara batakuyamba